Hadin balami ke hukum naga office district magistrate ke East Khasi Hills haga arpo artrik yang arjar arpusan. Panam syu banya ya ki trok ki bakit palat ya ke kendai ton naga surok mau maram mau limdep shalat saw haga sengi ke babot la sakhi baki trok ki la yang hasilin ter ke national highway saw ha mau maram harengkat ki driver bat ki try kali. Nakal yang sulong melu layo banyak keren bat ki nongnya trok haga arpusaw trik yang arjar arpusan ha ka bakila penpau ya kejing smukia halor ke jing bam syu banya lingba kani ke surok ka bagi juyat barabor namar bahagi por menshwa kam judon kanu ka jingkul mar henry kani ke dekasin ka beningkong kila penpau ru ka sarkar kala pha banya no lingba ka surok mau ringkeneng ya ka banakalian kinongnya kali kila kentan pat ong balada ka sarkar kamsha banya nakani ka surok kala de bansha banya nak jingking yam Shishula ong bakumbalai spa atali ay kitrok na kaleng katany west, eastern west, southwest, East Khasi Hills kila yang hakaleng ti surok na do lat maureng, mau maram, pat hamairang, bat hakiway kiway jaka ban persya ya kani ka hukum. Kila penparu balada ka sarkar kamsha ban yan na kani ka surok kan ktaru ikipat ba na marhab ban lejat na ka surok maureng keneng bat kumta ka bai kali kan keodor bat kum juru ki marbam kin sa keodor. Nim sebab mentah mensu, sana. Helu kam dong kam pedak tolong. Ini berapa kali? Baru-baru ngisi lihat benang deh. Kadau, mentah ki phak lamor kering. Kam dai mentah ben lagi simber kering. Kau yang ini kita benar yang ni tak surak. Dah bengi kam tam ni kita berapa kali kita balas ni. Mentah nampak langa hanya kali lalu sudah rajar arfan. Haduk mentah, kam judan jingwit, kam judan jinglumar. Tang mentah kasi nung banutong dan lagi aku ni. Ngi ke tiba ta lapar yang jengi teng era juga jung driver. Lada kemut, lada sarkar, lada kamsya nang ni. Kemut ke hap ailat ladam. Bat ka sarkar kong hanaleg nang tela po mor keleng ngilam keleng tengi melek. Dayong. Orang keleng ginam lek. Dalilai doam. Bat jubot jiting nyelet nang ni. Bat kana kawai ka masik ngipa sarkar tu perkhalang yang ini beduk busuk namar kikup silang kisam silang hingga banyak kali ngi belakau mendai kam ke baruspa ngi bela nanai sekamata ladaka sarkar ka ailat nang ta ngingin hunno ladaka ailat sibit ladaka sarkar ka ailat bag dan ailat ya nang ne nginyang me hane hadu ba sarkar kan ailat ngundon su da ko yelenti bang ninyag lan adam pandang ne lamong dat ya kali kalabun la do la mureng satu samirang la yang terter mo dari nyeu tong teng ngasih entah ya kala spa apa kadon sarkar ngi kitu ya sarkar kan pakat lem kan yang kilung bela kamtam ngi tan nang sene ini silang kadi hok ini surak bengin lihat lihat yang ne kadau ngindon su da ko garanti bengin lihat juga kabun itu mentang yon kikau nang ti ada ka begali dawan la pok maldep ka kamduna kinawan la pok mor keleng ka begali ka habdabul le takara pe pening iwan lang tigan kan bam sipojar ada kawan la mor keleng nang no katan kan rujar kan lur le takara ngin kejige kan don bet marbam mardi kan sarem dor citen larum ka begali ka marbam kan kiudori Habatin pej bahagi ke sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya